Hai guys, coba tip. Pakna itu rumsig punsin. Actually long illegal no. Namar ba ke government kelak khang. Kumba tip ba government kelak khang ya kena. Namar kidon gitu kendon ain kibal abu dari sorkar. Te ngala mention gitu video jonga santli kidon gitu kendon te imat dan ngepedang ki malik ki bom kuat ban register ya gitu. Istu certificate si ke te dewa register gitu lah yuk penyetor man kepuar ba ndor gitu pat melak penyetor kalau ba illegal long persyak ya kain te nak tak tahu te ngara ai ketuki dan ketuki message pang ba belum keren pang lu yang tadan ba uli ma uli he te tu uli he udah the last match chung gitu ars la ju turtang gitu sia ngam nang angsu namar ba kajing sya jungan nuli he tanda na pren pi pe sya nuli he te don ba te kat kumu jung pe junga mi bang yo li he tang sya no nuli he tanda don pren pi perlo ti ba sya nuli he kerman be benjok yang mentah tempat nong ong rei tarik yang lano kenyetor andai kelak fix yang tadan baru lihat tesi pet yang tak sengi ngan sepentip ipi ketarik ngasa ong ru ipi ngan sepentip ipi ya itu ke results kompaya ngan pentip harus ang bat sutia menoban job menoban ram mungkin ngan sepentip kita ngan sa IP full guidance mah hak video the next relatif ketarik sampai komo tu mesti kilang ngan sepentip ipi Answer update be full. Tadi nak tak tahu pemde ban miss. Jak video jangan pemde ban subscribe, ban like. Okay. Kenang ban miss. Tengah tahi. Kulis.